well, here we are. A sme tu. You are the superstars. Hadn't it been a wonderful 3 days together? Milé moje superhviezdy, neboli to úžasné 3 dni spolu? As for me, thank you. As for me. Aspoň teda pre mňa rozhodne boli. And most of all, today is a new afternoon, a new day, and most of all, a brand new you. A je nové popoludnie, nový deň a čo je najdôležitejšie, ste tu nové vy. As I'm often heard to say, today is the first day of the rest of your lives, and what a life it's going to be. Často ma počujú hovoriť, dnes je prvý deň zvyšku vášho života. A aký to bude len život? I know we think that we've won the race, but the fact is, we've only just begun. Myslíme si, že sme vlastne v strede pretekov, ale v podstate sme len na ich začiatku. Mary Kay would have told you that herself over all the years, because I heard it year after year. Mary Kay by vám to tiež povedala, pretože ja som to od nej počula každý jeden rok. But the truth is, we have only just begun. Ale pravda je, že naozaj sme len začali. The thing about entrepreneurs is, they never stop and they never quit. Čo sa týka podnikateľov, tak jedna veľmi dôležitá vec o nich povedať, a to, že nikdy sa nezastavia a nikdy to nevzdajú. There's always a new person to book, a lovely new customer to recruit, a star in the making, challenging herself to directorship. Vždy je tu niekto nový, s kým si môžete dohodnúť hodinku krásy, nejaká zákaznička, ktorej môžete ponúknuť príležitosť, alebo niekto z vášho tímu, kto je pripravený na to a chce sa posunúť vyššie po kariérnom rebríčku. And then we train, watch, and applaud as each of these ladies reaches her goals. A potom ich školíme a sledujeme ich cestou a potom ich oslavujeme, ako dosahujú svoje ciele. I cannot think of another environment that we can work in besides our own, where achievement is so glorified and so acknowledged. Neviem si predstaviť žiadne iné prostredie, teda okrem toho nášho, kde by boli úspechy takto oslavované a oceňované. Somehow, in the last couple of years though, we've kind of lost our way, so now we need to rediscover our purpose for being. Nejako sme v posledných rokoch stratili ten náš zmysel, takže musíme ho znova nájsť, čo ním je. This is our purpose. And when our purpose begins to have cobwebs, thanks to inactivity, production kind of stops. A presne toto je náš zmysel. A keď na našom zmysle začnú rásť pavučinky, tak práve to je tá chvíľa, a to kvôli neaktivite, práve to je tá chvíľa, keď treba niečo robiť. Awards are maybe not quite so significant because we forgot the joy of winning. And most of all, watching each other win. Takisto ocenenia už strácajú zmysel a takisto už sme stratili radosť z toho, že sledujeme jeden druhého, ako dosahujú svoje ciele. For a couple of years, things have not quite felt like the same. Pred niekoľkými rokmi som cítila niečo podobné. Mary Kay Ash would be disappointed with our lack of enthusiasm, maybe the inaction, I should say. A Mary Kay Ash by určite bola smutná z toho, čo vidí, že sme strátili to nadšenie. So we're the ones that have to rise up and change the course of the actions, or should I say the inactions that maybe exist today. A my sme tí, ktorí musíme vstať a zmeniť tú činnosť, teda presnejšie nečinnosť a pustiť sa do práce. It's often been said, when your purpose is bigger than your problems, you're on your way. Hovorí sa, že keď je váš zmysel väčší ako vaše problémy, tak ste na správnej ceste. And each of us needs to reach down into our very beings, and our hearts, even our souls, to once again find our purpose.
A musíme každý jeden z nás ísť do hĺbky svojho srdca a do hĺbky svojej mysle, aby sme tam ten svoj zmysel našli. And when you know what your purpose is, you once again have the ability to reach out to one another, consultants, directors, challenging each other to declare their individual purpose. A keď máte ten svoj zmysel, tak znova ste schopné sa prepojiť, spojiť sa, poradkyne s direktorkami a navzájom sa povzbudzovať, aby ste dosiahli svoje ciele. The purpose has to be one of honor. Each of us pledged along the way to carry on this legacy, the dream that we all bought into when we joined, to reach each and every woman that we meet and help her to try our wonderful product, and then to hear about our wonderful company. Takže zmysel je aj otázkou cti, pretože všetci sme prijali, že budeme šíriť tento sen a práve preto je potrebné, aby sme išli touto cestou. To hear what this amazing woman dreamed of doing, and she put her dreams into action, and today you and I have the luxury of living a part of her dream company. A vďaka tomu, že čo ona to žena urobila a založila túto spoločnosť, vďaka tomu my máme možnosť žiť a byť súčasťou tejto vysnívanej spoločnosti. We're called upon today to rise up and begin anew, to dust off those dreams, to reach 100 new people. Some of them are right under our noses. Neighborhoods, grocery store, church, playground, even our old Christmas card list file across the country. We've never even taken the time to speak to all of them, actually move into their space to sell our product and introduce our beautiful opportunity. A dnes sme vyzvaní, aby sme povstali a začali odznova, aby sme oprášili tieto sny, aby sme oslovili 100 nových ľudí, pričom niektorí z nich sú priamo pred nami, v susedstve, v obchode s potravinami, v kostole, na ihrisku, dokonca aj v našej krabici s vianočnými pohľadnicami, ktoré dostávame z celej krajiny. You realize that there's about 10 million people in your country, and you've been developing this market for well over 10 years now. And you have the next door neighbors in the lovely country of Hungary who virtually the same population size as you, and very few of them even know about us yet. Uvedomujete si, že vo vašej krajine žije približne toľko ľudí, ako u našich susedov v Maďarsku, a že náš trh rozvíjate viac ako 10 rokov, a teda máte v podstate poslanie naučiť tieto ženy niečo o vás. So this is part of your calling. I'm so excited about which ones of you have already seized the opportunity and start to run with it. A toto je práve vaše poslanie. Tak veľmi sa teším, ktorá z vás sa chopí tejto príležitosti a využije ju pre seba. I figured out while I was at home, it takes only 5 hours to drive from Prague to Budapest. I used to do that every 2 months. Between Boston and Montreal, Canada. Pozrela som sa doma a zistila som, že cesta z Prahy do Budapešti trvala 5 hodín. A presne toľko to som cestovala, keď som rozvíjala Kanadu z Bostonu do Montrealu. And then I would spend 4 days, sometimes 7, sometimes even 10, if that's what it took to accomplish what I set out to do. A potom som tam zostala 4 dní, alebo 7, alebo 10. Ale zostala som tam tak dlho, kým som urobila všetko, čo bolo treba, čo som si predsavzala. Book a stranger, help her to enjoy a complimentary facial, tell her what exciting news I had for her about the company that we were starting in her country, and what a pleasure it would be for me to work with her if she thinks that she would enjoy a journey in our environment. Napríklad dohodnúť si hodinku krásy s niekým neznámym, s nejakou neznámou ženou, pomôcť si užiť si hodinku krásy a povedať jej, aké úžasné novinky mám pre ňu. A takisto aj o spoločnosti a aké je to pre mňa potešenie, bude spolupracovať s ňou, ak si to myslí, že jej kariéra s nami by sa jej páčila. In case you hadn't figured it out, I loved telling that story. Ja som milovala rozprávať tento príbeh.
I still do. Watching another person's eyes fill up with possibilities of what all she could do with this and mostly what all she could become. Páčilo sa mi veľmi zaujať túto osobu, sledovať, ako sa jej oči plnia možnosťami a čo všetko by mohla robiť a hlavne, čím všetkým by sa mohla stať. She could be the economic boost that her family might really need. Mohla by pomôcť svojej rodine k finančnej stabilite. I envy each and every one of you. You are still living with the same active opportunity. And your marketing plan has never been so generous, so amazingly generous. Závidím každej jednej z vás. Stále žijete s rovnakou aktívnou príležitosťou a váš marketingový plán nikdy nebol taký štedrý, taký úžasne štedrý. It makes me wish I could start all over again, I assure you, because I would do it. Veľmi si želám, aby som znova mohla začať, pretože, verte mi, ja by som znova začala. This kind of visualization should be waking you up in the middle of the night. Who can I meet today? Who can I book today? Only this time around, it's going to be bigger and better and more challenging than ever before because each of you who shares my vision will be on the next train headed to Budapest. Táto predstava by vás mala budiť uprostred noci. Koho môžem dnes stretnúť? S kým môžem dohodnúť stretnutie? Lenže tento raz je to väčšie, lepšie a náročnejšie ako kedykoľvek predtým. Pretože každá z vás, ktorá zdieľa moju víziu, bude určite v nasledujúcom vlaku do Budapešti. Are you listening to me? A počúvate ma? All right. This is the day. This is the day we begin anew with purpose, with dreams, with commitment and promises to our beautiful Mary Kay, who is certainly watching our very moves. Toto je deň, keď začíname odznovu s úmyslom, so snami, so záväzkami a sľubmi našej krásnej Mary Kay, ktorá nás určite teraz sleduje. A star is born within each and every one of you the day you sign that agreement. And Mary Kay needs you to rise up and shine again with new commitments to enjoy the journey of economic salvation. Každom z vás sa pri podpise tejto zmluvy zrodí hviezda Mary Kay a potrebuje, aby ste opäť povstali a zažiarili s novými záväzkami a užili si cestu finančnej nezávislosti. She used to say, Anne, I closed my desk drawer last night before I went to bed and there was still so much money sitting in the drawer. Why didn't you come claim it? And there's more where that came from. I want you to have it all. So all you have to do is do it all. Zvykla mi hovoriť, keď som nezatvorila šuflík vo svojom stole pracovnom, bolo tam ešte toľko tých peňazí a ja chcem, aby ste ich všetky mali. A odkiaľ tie peniaze prichádzajú, je tam ich ešte oveľa viac a ja chcem, aby boli vaše. All you have to do is ask, act, and then collect. Všetko, čo musíš urobiť, je pýtať sa, konať a potom si ich zobrať. Each one of you has not really begun the race yet. I know you think you have, but in reality, your biggest accomplishments have not been done, and you need to have that feeling again. Ani jedna z vás ešte skutočne nezačala tie preteky, aj keď ste mysleli, že ste už začali, ale skutočne ste ešte ani jedna z vás nedosiahli ten váš najväčší cieľ. Ten je ešte pred vami. Even sometimes I even dwell on the fact that maybe my biggest success hasn't even happened yet. Dokonca aj ja mám niekedy ten pocit, že ten najväčší úspech ešte je len predo mnou. So be enthusiastic about the possibilities. It's such a big world out there, and women everywhere need what you have to offer. Takže buďte nadšené z tých možností, ktoré máme a ktoré ženy všade na svete potrebujú a ktoré môžeme ponúknuť. But you have to re-recruit yourself first and be able to do it all again, and I mean do it all. Avšak znova musíte ako keby znova prijať tú príležitosť a urobiť to všetko znova a ja tým naozaj myslím, že všetko. My big Mary Kay world wound up covering almost 12 countries to recruit people into this beautiful company.
Môj Mary Kay svet vlastne siaha do 12 krajín. V 12 krajinách sme zdieľali príležitosť s dámami, ktoré sa stali súčasťou tejto spoločnosti. I'm only challenging you to take on one new country with all those women who truly deserve the chance to have everything that you enjoy in our Mary Kay world. A ja jediné, čo chcem, aby ste sa vybrali do jednej jedinej krajiny a tam ponúkli tým dámam všetko, čo im naša spoločnosť môže ponúknuť. I'm sure that those ladies over there will be just as eager as you are to jump on board if only you make up your mind to be one of those pioneers who vows to go, remain steadfast with the actions in order to guarantee the success that I promise you will come and that your family truly deserves. Som si istá, že tieto dámy budú rovnako dychtivé pridať sa ako vy, ak sa vy rozhodnete byť jednou z tých priekopníčok, ktoré slúbia, že pôjdu, zostanú neochvejné vo svojom konaní, aby zaručili úspech, ktorý vám sľubujem, že príde a ktorý si vaša rodina skutočne zaslúži. Obviously, once again, I'm speaking about your neighbors to the east, the future of Mary Kay Cosmetics in Hungary. Samozrejme hovorí o vašom susedovi, o Maďarsku. Tell me, please, that you are going to do that. Each of you reach down into your heart and your creative mind and make a personal decision. I am going. Povedzte mi prosím, že sa to naozaj chystáte urobiť. Každá z vás sa dotknite vášho srdca a svojej tvorivej mysle a spravte osobné rozhodnutie. Pôjdem do toho. I'm going to be excited, I'm going to be positive, optimistic, determined, and committed to doing the very best I can to see to it that each woman in Hungary will have a chance to hear and know what this wonderful company, founded by this amazing woman, can do for them, and I will be pledging to be their trainer and mentor until they achieve success. Budem nadšená, pozitívna, optimistická, odhodlaná a pripravená urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby som sa postarala o to, že každá žena, ktorú v Maďarsku stretnem, bude mať možnosť počuť a spoznať, čo pre mňa môže urobiť táto spoločnosť založená jednou úžasnou ženou. A zaväzujem sa, že budem ich školiteľkou a mentorkou, kým nedosiahnu svoj úspech. This is truly a calling. And you have to remember that your place here has not been by accident. Toto je naozaj poslanie a verte mi, že to, že ste tu, nie je náhoda. You're being recruited and trained by a devoted mentor has you present in this room today. Dostali ste príležitosť a boli ste vyškolení oddanou mentorkou a práve preto ste tu, v tejto miestnosti. Oh, I know some of you have come here with concerns in your heart, maybe. Many of us have had challenges in the last 3 years. But since we know that we're doers, we can dust ourselves off, pick up the ball, and run with it again like never before. Niektorí z vás možno prichádzajú s obavami v srdci. Mnohí z nás postretli v posledných 3 rokoch rôzne výzvy, ale keďže vieme, že my sme tí, ktorí konajú, môžeme sa oprášiť, zdvihnúť loptu a znova s ňou bežať tak, ako nikdy predtým. Someone in Mary Kay years ago said, a dream is a wish, and then it becomes a goal. If you're feeling frustrated because the goal has been in limbo, maybe for the last 3 years or so, remember this. We've all endured the same challenges and the same setbacks as everyone else in the Mary Kay world. But if Mary Kay herself were here today, she would be saying, get over it, move on, recall and dwell upon the dreams you once upon cherished, and be willing to take each step once again, just as you did before. Niekto v Mary Kay ešte pred rokmi povedal, že sen je želanie a potom sa z neho stáva cieľ. Ak sa cítite frustrovaní, pretože cieľ je v nedohľadne a možno už aj 3 roky, pamätajte na toto. Všetci sme prešli výzvami a neúspechmi ako ostatní vo svete Mary Kay, ale keby tu dnes bola samotná Mary Kay, povedala by,
Prekonajte to, choďte ďalej, pripomeňte si a zastavte sa pri snoch, ktoré ste kedysi opatrovali a buďte ochotní urobiť každý krok ešte raz tak, ako ste to urobili aj predtým. You are the masters of your destiny, masters of your future, masters of your lives, and those with whom you live. Ste pánmi svojho osudu, pánmi svojej budúcnosti a pánmi svojho života a aj života tých, s ktorými žijete. You have no time for worry. You certainly have no time to make excuses, and it really does not become you when you speak them. Nemáte čas na starosti a takisto určite nemáte čas ani na výhovorky a naozaj vám to nepristane, keď vám budú vychádzať z úst, keď ich budete vyslovovať. Entrepreneurs do not allow excuses and small thinking to penetrate their beings. Podnikatelia nedovolia, aby výhovorky a malomyselnosť prenikli do ich bytia, do ich mysle. Mary Kay Ash did not allow such words as I can't to ever part her lips. Mary Kay nikdy nedovolila ako slova ako nedokážem, to nemôžem, odišli z jej pier, aby ich vôbec vyslovila. No one here will ever quit Mary Kay, because in your deepest being, you know that we believe in all that she stands for. Nikdy neskončíte s Mary Kay, pretože vo svojej najhlbšej podstate veríte vo všetko, za čím si táto spoločnosť stojí. So for heaven's sakes, lift yourselves up out of the murk of lethargy, boredom, and indecision, and commit to moving forward, onward, and upward. Tak sa zdvihnite a z mrákota letargie, nudy a nerozhodnosti a odhodlajte sa ísť dopredu a nahor. Get busy and start making those Mary Kay dreams once again come true for your household and the homes of all of those that you are smart enough to bring along the path with you. Dajte sa do práce a začnite opäť uskutočňovať svoje sny z Mary Kay, aby sa splnili pre vás, ako aj pre všetkých, ktorí vďaka svojej múdrosti povediete na tejto ceste spolu so sebou. I said it before, in reality, you haven't even begun the race as much as you may think you have. Ja som to už predtým povedala, vy ste ešte tie preteky nezačali tak, ako si vy myslíte, že ste ich začali. And as Mary Kay herself would say, you are my daughters, and you have my spirit, and I know I can count on you to do as I've taught you to do, and I expect nothing less than what I have done before you. Amerika je zvykla hovoriť, ste moje dcéry a máte môjho ducha. A viem, že sa na vás môžem spoľahnúť, že budete robiť to, čo som vás naučila a neočakávam od vás, že budete robiť niečo iné, ako že som už urobila ja pred vami. And at that point, at the close of every seminar like today, she would enthusiastically say, now go get them, Tigers. A hneď za týmto na záver každej výročnej konferencie povedala tento športový pokrik, Tigre, do toho.